ngiqinisile ngithi namuhla uzakuba nami eparadise. Ake sizweni ukuthi inkosi ithini kithi namhlanje. Ngiyacela simshaleni izandla abazalwane. Baba uMthiyane sasondela ngaphambili egameni likaJesu. Amen bazalwane. Ngizocela ongangifundela bazalwane ngesizulu. Amen. Azongifundela verse Luke chapter 23 verse 43. Bese athi 43 verse 39 ehle ezefike ku 42. Verse 43. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Verse 39. Njalo esinye sezelelesi ebeziphanyekiwe samhlambalaza sathi, wena awusiyi uKristu na, zisindise kanye nathi. Sase siphendula esinye sasithethisa sathi, nawe awumesaba uNkulunkulu, ingani ukulokhu kulahlwa nawe na? Thina kambe ngokufaneleyo, ngokuba samukela okulingene nesikwenzile, kepha lo akenzanga lutho olubi. Sase sithi, Jesu, ngikhumbule nxa usufike embusweni wakho. Wathi kuso, ngiqinisile ngithi kuwe, namuhla uza kuba nami eparadise. Amen. Siyabonga sisi. Ngiyabingelela kakhulu kuba umpostoli bafundisi bazalwane bonke egameni kaJesu. Amen. Ngithintwa lelizwi bazalwane uverse 43 uthi uJesu namuhla uzokuba nawe eparadise. Amen. Ngifisa bazalwane sibuke nje sizume izinto ezimbili nje la sisondeze kithi ebese ngihlala phansi. Amen. 1 uJesu usesiphambanweni bazalwane uphakathi nendawo la kunabantu abama criminals aba noJesu esiphambanweni. Akubanga iphutha bazalwane ukuthi uJesu abethelwe kanye nabanye abantu ababili. Khona into uNkulunkulu wayefuna ukuyiveza, avezele thina njengebandla. Kwangenzeka uJesu abethelwe na yedwa noma babethele ezelele sizodwa, kodwa ngesetup kaNkulunkulu wathi ngizombethela abe phakathi nendawo. Amen. Ngithintwa into bazalwane ethi laba bobabili abayizelelesi babe mazi uJesu. Amen. Kulesa sikhathi sikaJesu bazalwane akekho umuntu wayengamazi uJesu. Amen. So bobabili basesiphambanweni noJesu bayamazi uJesu, kodwa bobabili bachoose izinto ezingafani. Amen. Ngoba lo othi Jesu zisindise nathi usindise hayi ukuthi akamazi uJesu, umazi kahle loud and clear. Nalo wesibili othi ombuka uJesu athi akamkhumbule naye uyamazi. So laba babili bamele isizwe esikhona emhlabeni ukuthi wonke umuntu bazalwane okhona uyazi ngoJesu, kodwa bese kuba kuye ofanele ashintshe indlela yokumbuka uJesu. And uma uJesu umbuka njengeselelesi kuwe, ngeke ashintshe abe umsindisi kuwe. Uzoba iselelesi kuwe, kodwa komunye uzothi mayimbuka abe umsindisi kuye. Hayi kini nonke. Amen. So uJesu ke bazalwane uma ebuka laba bobabili bekhuluma, uyazi uJesu bazalwane ukuthi emhlabeni abanye abantu abamfuni. Amen. Namanje khona abanye abantu abangamfuni uJesu. Hayi ukuthi wenzeni kubo, abamfuni nje, abamfuni engenzanga lutho nje. Ungasuthi uyamvusa uthi yini ekwenza uzothi uJesu akadazathu, kodwa uchuzile kuye. Ngoba yonke impilo bazalwane sinayo siphilayo, siphila impilo ye choice yomuntu. Amen. So uma ke uJesu ekhuluma lo ombuka uJesu ngeso lakhe, uJesu akamnaki. Amen. Uyasifundisa futhi bazalwane uJesu uthi thina njengabazalwane asingayibambi negativity. Amen. Asibona abantu bokubuka izinto ezibhedayo. Thina sifanele sithi masikhona emhlabeni sifunda ukuthi sibuka into epositive.
Yonke into ekhulunywa kithi ebhedayo ithathu ifake emgodini kube ngathi akushongo lutho bese ulinda le azothi umuntu uma ekhuluma into positive. Amen. Ngoba as much as isemhlabeni we cannot sibenze bonke abantu babe satisfied. Kodwa singamenza uNkulunkulu athokoze ngempilo yethu ukuthi senze lento eshiwo uJesu. Amen. Another thing bazane engibukile la bazane ukuthi uJesu mayikhuluma siyazi bazane ukuthi sonke isikhathi makuthiwa kade kukhulunywa akekho umuntu okhuluma yedwa. Amen. Yaba nje masiphuma nje la mhlambe sinikwe izibreak esikhashana esincane akekho umuntu ongafike ekhuluma yedwa. Sonke isikhathi mawukhuluma usukhuluma urefer entweni eshiwo umunye umuntu. uJesu ke esimena kuso uthi abanye bemthuka kodwa yena usifundisa into kanje athi sonke isikhathi mawubhekana nento responda ngento epositive. Amen. Ngoba hayi ukuthi wayekhuluma yethu uJesu babekhuluma bonke bebaningi bekhuluma naye kodwa wayithi mayiphendula yena aphendule nento ethi umuntu mase izwile athi ngiyayithatha le kaJesu ngiyibhala phansi. Abanye abantu kwesisikhathi mabebhekene nesimo bake bakhuluma into umuntu uthi uyamvusa after 6 years uthi wawuthini athi angizazi nami ngangisenkingeni ngangazazi wangangiboni wena ukuthi ngangikuyisiphi isimo. Amen. Kodwa uJesu usifundisa ukuthi noma ngabe thiwa sikisiphi isimo asithi masikhuluma sibuke ukuthi sikhuluma sithini. Amen. So usathi uJesu ukhuluma ngento ethi namuhla. Amen. Ngoba uJesu akapostpone. Sonke isikhathi umuku wayishintsha inhliziyo yakho, wayishintsha ingqondo yakho, wayishintsha iapproach yakho, wayishintsha attitude yakho kuye. uJesu uthi hayi kusasa namuhla. Amen. Ngoba into yakhe ihlezi ilindele abantu ngoba umuntu olanda abantu uJesu akasho ukuthi sokubona ngesikhathi semvuselelo kodwa mawushintsha ingqondo yakho neattitude yakho neapproach yakho uthi uJesu namuhla. Amen. No naleselelesi sathi masithi Jesu ungikhumbule wathi Jesu ngizela wena noma ngisesiphambanweni kubuhlungu kodwa nawe ngizela wena ngivula izandla namhlanje ngizokuba nawe eparadise. Amen. And mawukhuluma ngeparadise bazane ukhuluma ngendawo enhle. Amen. Angena nombani lapha bazalwane kodwa kungena umuntu oshintsha approach yakhe washintsha attitude yakhe ashintsha izinto abezenza ngayizolo athi mina sengibuka kanje. Amen. Ngoba impilo yomzalwane bazalwane imiso iapproach neattitude yakhe. Amen. Ungambona umzalwane ekhula iapproach iattitude. Uyambona umzalwane engakhule location emuva uzwe uthi wena yini kwenze njani iattitude yakhe. Ngoba uJesu uphethe yonke into ama ingredients akuJesu onke aphelele. Once umuntu wafika kuJesu he need to move or she need to move. Amen. Mangamuveki check iattitude yakho ukuthi ithini iattitude yakho toward izinto kaJesu. Amen bazalwane. So namhlanje bazalwane uJesu sayivulile izandla. Once you change your mind, once you change your attitude, uthi Jesu namuhla nginawe, ngizoba nawe eparadise kaBaba. Amen. Ngoba iparadise angeni wonke umuntu. Lithi izwi kaNkulunkulu wabafela bonke kodwa abangeni bonke eparadise. Amen. As much as abafele bonke kodwa abakwazi ukungena bonke eparadise. Mase kufika eparadise kuba nalento yeselection. Kuba ngathi uJesu ubias mase kuye eparadise kanti akanayi into yokuba bias uJesu ubuka iapproach ubuka iattitude abuka iagenda yakho ukuthi ithini. Amen bazalwane. So every time when you want to go to a paradise check your attitude. Mawukhonza bazalwane mawukhonza noma ngabe thiwa yini oyenzayo check attitude yakho ukuthi iyahambisana nento uJesu ayishilo. Uma ukuthi ayihambisani buyela kuyo ngoba noma ungahamba ngespeed esingakanani mawudukile bazalwane ungahamba ngemoto ukuze kuphele upetrol. Amen. We need a location kaJesu and uJesu yena une address. Once waphambana nomuntu ophethe address yakho kuzoba nenkinga
uzohamba uthi uyafika kanti awufiki kuze kuphele upetrol kuze kuphele iminyaka uthi uyahamba uyafuna kanti ulahlekele nomnikazi uaddress amen ngoba iaddress ikuJesu iaddress iphethe uJesu amen ngicela sibuke bazane ngizo buka elingizwe bazane la sengihlala phansi Isambulo 2 verse 7 Ngifundela ngesiZulu sisi Onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni. Onqobayo ngiyakumnika ukuba adle kuwo umuthi wokuphila oseparadise likaNkulunkulu. Amen. Lithi onendlebe makezwe lokho akushoyo umoya emabandleni ebese ethi to whom who overcome I will give to eat from the tree of life. Amen. Le bazane yokuya eparadise. Le kaJesu bazalane usuke unqobile. Amen. Akekho bazane umzalwane okasindiswe enganqobanga. Ngoba wonke umuntu osuke esindiswa kusuke kukhona lapha aphuma khona. And sonke isikhathi uma umuntu kukhona lapha aphuma khona kuyenzeka lento imbamba imdeleyise. Omunye ungamshumayeza 3 years kanti usabanjwe izisekelo zalapha aphuma khona. So uJesu kuma ibhala la bazane uthi onqobayo uzakudla uthi ukhuluma kulo ibandla uthi onqobayo uzakudla ku the fruit of life eparadise amen. So into ithi ke bazane as much as sikholwa kuJesu fanele sazi ukuthi sinqobile ngokuthi simuve kulombuso siye komunye umbuso amen. Awungathi ke mzalwane usunqobe impengaka wakonkarisha ithixo wakonkarisha imsamo wakonkarisha yonke inhlobo iphandla nentambo konke wakonkarisha uthi musufike kuJesu ufike udlale amen. Awukwazi ukuthi usunqobe izinto ezingaka uthi usufike empilweni yokuthi uphile impilo free bese ufika wena usubuka emaceleni amen. Awusazi manje ukuthi kwenzakalani kodwa kade ulwa ngoba akekho bazana umuntu osindiswa ngenkani yomunye umuntu. Wonke umuntu usindiswa ngechoice yakhe umusa bazalane kodwa umusa uyasebenza nokuthi umuntu yini ayifisayo empilweni yakhe amen. So as much as sifuna ukuya eparadise bazalane mase sifikile asadali ogabhayane eparadise amen. Mase sifike kuNkulunkulu sesifike salwa saze safika sithi uNkulunkulu okwenze kithi asikwazi ukuhletha sibuyele emuva sesila silwile sanqoba so siyaphambili sahlehli amen. Noma ngabe sithi asithini as uqhubeka nempilo yokukhona kodwa yiba nento uthi sengilwile nganqoba sengizengafika endaweni yami yangempela amen. Ngoba akekho umuntu odala ukuthi angakholwa bazalwane. Ngisho yedwa akekho uNkulunkulu odesign umuntu amdala ukuthi akaphambane nentando yakhe but isitha esithatha si confuse impilo yomuntu but once umuntu wa realize uyanqoba ngoba ukunqoba ukusuka ingakho izwi kaNkulunkulu kunqoba okunqobizo ukukhola kwethu ngoba ukukhola kunqoba ngoba awukwazi ukukhola unganqobanga ngoba ushiya okunye uthatha okunye amen. So ngiyayifisa bazalwane ukuthi sibe nayo as a church ukuthi we need to understand ukuthi sinqobile mase sifike ensindisweni sithi masifike eparadise sifike senze yonke into uNkulunkulu athi asiyenze ngoba sesifike ekunqobe sesifike ekupheleleni kwethu ngoba ilapha kahle sifike sikwazi ukuexcela khona. Akekho umuntu bazalwane ukwazi ukuexcela emhlabeni. Abanye bethu emhlabeni kwakuthiwa abakwazi ukukhuluma kodwa wathi sefika ensindisweni kwathi uyakwazi ukukhuluma. Omunye wethu wayengakwazi ukwenza lutho esaba bonke abantu kodwa mase efika ensindisweni wakhona akwazi ukuyenza. Leyo nto ikutshela ukuthi uma ufika ensindisweni ufika ekupheleleni kwakho. Uthi uma ufika all yonke into yakho isuka isensindisweni and uma usufika ensindisweni ungadlali. Hallelujah, ashayela inkosi izandla bazalwane. Awu amen. Ukube bengisethende ngixabhashe bengizothi